FIBA kaže da je Srbija favorit broj 1 za zlato, ali put do trona vodi kroz pakao. Naša prva provera potvrdila je tu tvrdnju, pobjeda od 37 razlike protiv Bosne. Mi jesmo prvi na listi, ali konkurencija je paklena. Na drugom mestu nalazi se Nemačka. Dolaze kao aktualni šampioni sveta, predvođeni Šruderom i Wagnerom. Treći su Francuzi i bez 3 superstara Wembejame, Fournija i Gobera. FIBA ih i dalje drži u vrhu. Glavni teret nosit će Yabusele i Hifi. Na četvrtom mestu je Turska, predvođena NBA zvezdom Alperenom Şengünom, koji poručuje da je vreme da se njegova zemlja vrati na postolje prvi put još u 2010. godine. Peto mesto zauzela je Letonija, domaćin završnice turnira. Njihove najveće prednost će biti upravo domaći teren. Na šestoj poziciji nalazi se Grčka. Igraće bez Papajanise Kalatesa, ali sa Janisom Adetokumbom, što ih automatski zadržava u krugu kandidata za medalju. Sedmi su Slovenci, predvođeni verovatno najspremnijim Lukom Dončićem do sada. Zatim slede Španija, koja brani titulu, Litvanija, koja se nikako ne sme otpisati, i Finska, koja zatvara listu 10 najvećih favorita. Da li je FIBA zaista pogodila redosled ili neka reprezentacija nepravedno podcenjena?